Hei hi All India Radio Mizo lani Chanchinthar achir tu silin sang puya COVID-19 shidan na Covishield chu voin chonu khan Air India thlona in lengpui airport ron thlen pui ani Mizoram lok ayukta annual report sangni sompakwa sangni somni chu lok ayukta chairperson pu silal sotan voin khan governor pu PS Sridharan Pillai hna athe lut Rampuma COVID-19 vaccine pechuak turin in bo sai mek zel ani voin khan ram chu hun sang bu seng kut makar sankrati chu hlimle lom taka man ani COVID-19 shidan na Covishield chu voin chanu khan Air India thlonein lengpui airport thenpui ani a shidan na ron thlengza thi dos sing khat sangriat zanga ani a dos sang khat zani somnga chu tlaidar khan lung leilama police van himna hnoya thon ngal ani tunin rin ni lo tur January ni somprokhiam India rampuma COVID-19 shidan na hi Prime Minister Narendra Modi chuan atlang zardona hemi rual hian Mizorama po shidan na hi pek tan ngal tura duan ani in rinya hian Aizawl Civil Hospital Auditorium atlang zarani anga hun manani hnuwa vaccine hi pek tan ani anga Aizawl a chuan vaccine pek na tur mun thum Aizawl Civil Hospital Kulikon Sub District Hospital Urban PHC ITI ate pek ani anga lungle Civil Hospital pek ani bokang puanto angin sarkar lai pirwa manna angin Mizoram chuan State Healthcare Worker mi sing khat sangli zale pasari le Central Healthcare Workers mi zathum som pali chin chia to anni a anjing a hen doctor nurse ba ka damdo in thok tu sang te antela niko chungin ni tin mi zaria somriat te hna COVID-19 shit na hi pek ani ang Nulzau minor irrigation project phairong kai hnoya Nul siam tu te tuilak na nizong chakna manga siam chu voin khan Irrigation and Water Resources Minister Pusi Lorin Sang na hong Pusi Lorin Sang chuan nizong chakna manga na sazoka kuna thok tu ten ma an son na tur chu kalpui turin rom hana siam mek ani thu soin thlai thar tu ten an thlai tharan da thatna cold storage po kol phethain a thlen phalo na mun thingtang khuwa te po nizong chakna mang tangkaya da tum mek ani thu soibok RIDF atangin Viable se enge mozat agriculture ti chaknan moni don thu soin farm kimzo ka kun thok tu tem an man roma mo an nei thei nan le lok zo ka thayan thar thein atan manani ang atia kun thok tu te chu sarkar ko ta in ngat pum hlum lo tur le an ti thei ba ka ero sarkar chu ache zel tur thu minister hina soibok ani IWRD lungnei division EE pulal din pu soidanin solar pump manga irrigation project ma saberani a nabart sum cheng noi somnga pare chong senga siamani a ram hectare somni palia zaw nul thai chom thei tura ro manni in lo nei tu somni pangai nan chorme ka he project hiam tuida kholna somporuk liter sangruk dongle solar pump set somporuk akeng tel boka set khat hian ni khata 2 liter sanga tanga sangruk apam chuak theni Phairong kaya solar power tuipam mangtu te ai wa thu soitu pu h lal than pu ya chuam irrigation department malak na ni zung chakna manga nul tuipek chortu masaber an ni chu lom omati thu soin classic ba ka thala po khai an thar thei reng to abe sei thu soim nula thai chi sang te chu hlok zoka thar thei ani don thu soya hetianga malak na tur nul enga mazat lom te po sarkar chon ngai poimo zel thei se adu thu soi ani Mizoram lok ayukta chairperson Pusilal Soda chuan Mizoram lok ayukta in kum khat chung an tho achin chiana annual report sangni sompakwa somni chu voin khan governor pu PS Sridharan Pillai hna athe rut governor chu Mizoram lok ayukta board sai annual report chu lo dongin athok tu te chu corruption dona konga the top chu chunjom zel turin acha a mi puitem Mizoram lok ayukta tangka taka an man the nan mi puin hna inzirtirna nasazo ka impact an ngai ti asoyani record nung bera tarlan dan chuan Mizoram lok ayukta chuan complaint case somni palia dong to a heng zinga hian case li chu khar to ani hearing voi ni nei ani to a hearing voi riat la nei thoi turatan po a hun le ni te rot fel ani to bok ani ram chung mun dang rolin Mizoram Indian Armed Forces Veterans Day man ani a Aizawl chuan Home Minister Pulal Cham lenan Mizoram Ex-Services League te man puin ram hruai konga sipai bang te kongtin rengin an poimo thin thua soya an thla te po Mizoram khotlanga din hun poimo tak lo in kong sang in Mizoram khotlang tan an tholok le ni a ria thua soi ani ex-servicemen ten harsanna an to thin an hnena an thlen chungchang soin hripui le na wangin sum le pai harsa a duangin ma alak theilo ani atia
ma se sum din mun a that huna Mizoram police lak tura ex servicemen tele home guard te tan na za zel panga ve chu hausak ani anga ti a ex service te inzom khom na chu a tha hle ni a mu thu soin politics rong kan an che ngai lo ni a hriat thu te an ma ani bil le khotlang tan ngai to na an sen thin na te chu chom nung zel turin adu ti a soi bok ani 23rd sector Assam Rifles noya company operating base le platoon operating base sang ate po veterans day hi man ni im sipai bang som ni polite an kal khoma thingpui in hona le in khom na hun an manga sipai bang te chuan an har sana to sang pension na changani tin enrel bolna chungchang ten thana an har sana te chu longai tu ani tur thu commandant colonel biplav tripathi chuan asoi ani kum sang ni somni chung khan mami district police station panga thu buai za somthum pali zialu ani a heng zinga hian ruk thu boya tamber IPC noya thu boi za le pani zialu ni in charge sheet somnga police mani a mishing man zong za chu somret pakwa ni in mi somni pakwa chu thiam lo chantir ni nan IPC noya thu boi somthum pani zialu ni in charge sheet somni ani a mishing man zong somnga zinga pakwa chu thiam lo chantir ni bok mami district chunga police station panga mamit west phaileng kan hun kortha le marpara police station a uma mamit police station thu boi zelu tamberin thu boi somseri zelu ani a west phaileng police station somni paru kan hun police station somni panga kortha police station somle marpara pathum zelu ani mamit district kan correspondent soidanin an district chunga police station panga le police outpost pakhata oma heng police station sang le outpost ate hian thoktu le manro indelo na anasa hleya sipai munro no khalo tamtaka oma police station sang le outpost alir thei omte chu a hlui hlom to hle bok ani Chanchinthar hi all India radio aizol tanga puanani rampuma covid-19 vaccine pechok turin in bo sai mek zelani tun kar indin ni hen khovela covid-19 vaccine be pui lian ber chu rampuma thlakani dona ramchum hun sang a sidan na hi thlonain phur thlen to ani heng khona trum huna tang hen khopui te zo ka te semdar le ani sarkar tu so danin covid shield dos viable che khatle point bakhat sarkarin ale atanga za samko panga chu tuni ni chungin ramchunga da thana tur mun somruk dona phur thlenani to Hyderabad Bharat Biotech Siam Covaxin po dos noi ni le singni chu state chom pania pek ani to Union Health Ministry chun heng vaccine te hi state union territory te healthcare na thokzat milin pek ani thu soi ramchunga covid-19 vaccine chu tun thani som poruka pek chhotan ni dona hemiatan hian rampuma malakna kalpui mek ni in sarkar lai puya health ministry chun thu chu semin he vaccine hi mishing tan hlau omani lo thule mi puite lau thonglo turina nge na vaccine te hi injection na manga pek tur ni in aboi pui tu te hi thataka zirtina pek vek an ni pok ani voin khan ramchung hun sanga bu sengkut makar sankrati chu limle lom taka man ani he ku thi thlasik kharna le thlasik bu seng top na tan man thina ni ramchung hun sanga ming chi sanga kawani Tamil Nadu chuan pongal tia hriatani Gujarata Uttarayan Asama Bihu le West Bengal Pous Sankranti tia lom ani President Ramnath Kovind Vice President M Venkaiah Naidu le Prime Minister Narendra Modi te chuan kut polin mi puite chibai an buk ani Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana tho thum na chu naktu khian ramchung district zaruk kalpui ani dona Union Ministry of Skill Development and Entrepreneurship chuan he scheme hian tumber chu tunlai thiamna le covid kai hnoi ezon thiamthil ti mason ani atia Skill India Mission PMKVY 3.0 hnoya hian kumsak ni somni pakhat chungin mi noi riat chuang training pack ani anga sumpo cheng viable che zakwa somli pare la noi somkwa sen ani ang kumsak ni som panga Prime Minister Narendra Modi Skill India Mission ahuna tang khan PMKVY hnoya hian na satakin mason athlenga he scheme hnoya hian India ramchu thiamthil nga na hmun puya siamtum ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui COVID-19 shidan na Covishield chu in chonu khan Air India thona in lengpui airport ron thanpui ani Mizoram lok eukta annual report sang ni sampoko somni chu lok eukta chairperson Pusila Sotan Wain Khan governor Pu PS Sridharan Pillai hena athelut rampuma COVID-19 vaccine pechuak turin invoice sai na kalpui mek zelani Wain Khan ramchung hun sanga bu sengkut makar sankrati chu hlim le lom taka man ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani